Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lepo pozdravljeni. V Stožicah je pred nami sklepno dejanje tretjega kroga prve lige Telemach. Olimpija pa v svojem nogometnem domovanju gosti novinca v ligi Lendavsko Nafto. Ja, ko se pogovarjamo o Olimpiji v tej sezoni, jo uvrščamo seveda med tri glavne favorite za naslov, tu sta še Celje in Maribor. Nekdanji nogometaš Javorja iz Srpske lige je ta branilec, tule pa zdaj velika priložnost za Durdova. Durdov, gol! 8. minuta, Olimpija vodi z 1-0. To so napake, kakršnih si na tekmah proti najboljših ekipah v ligi ne smeš privoščiti. En Ivan Durdov z drugim prvenstvenim golom, skupno pa že tretjim v tej sezoni je zadev za vodstvo Olimpije. Sanjski začetek za zmaje, ki so dominirali od prve minute, potem pa tale napaka Pirtovška ob pritisku Motike. Hvala lepa in nasvidenje, je dejal Ivan Durdov. Mauricio sicer na žogi, toda žogo poslal z igrišča, Olimpija spet napada prek Talisona, tole je nov poizkus, vratnica, pa še en poizkus Bresta, to je zdaj Motika, toda Pirtovšek odbija. Po novembru lani pravzaprav Maribor ni zmagal prvenstvene tekme v Ljudskem vrtu, včeraj proti Bravu. Brest v kazenski prostor, Motika do strela, brani Mauricio, pa Durdov. Tule se je Nafta, bomo rekli, kar čudežno obranila. Zdaj pri enem golu, torej Ivana Durdova z uvoda tekme. Lasicka zdaj pred vrata, priložnost mimo vrat Diogo Pinto. Tudi reakcija kapetana Olimpije Marcela Ratnika. In pa tvegano Lasicka in tu je zdaj Božičkovič. Ofsajda ni bilo, kajti Talison je vračal žogo. Salaj je strelom, ki pa ne bo predstavljal težav za Vidoška. Vseeno slednji Tule zdaj do žoge nogometaši Nafte, priložnost! Durdov pa v nadaljevanju pri Olimpiji, to je zdaj Motika. Motika prodira proti vratom Nafte, Motika in gol! 2-0, 57. minuta. No pa ga je dočakal tudi Nemanja Motika. Olimpija vodi z 2-0 in vprašanje, kaj še lahko na tej tekmi opravijo gostje iz Lendave. Prvi gol v tej sezoni tudi za Nemanjo Motiko. Tole mu je na pomoč sicer priskočila tudi sreča, ampak Olimpija je zdaj vendarle izkoristila ena od ustvarjenih priložnosti. Fliper. Olimpija znova plete mrežo okrog kazenskega prostora nasprotnika. Lasickas pred vrata, priložnost, Durdov z glavo. Agba proti Talisonu. Talison zdaj lepo na Kajsela, Kajsel pred vrata, priložnost za Pedra Lukasa, ki pa je atraktivno z letečim volejem udaril prej gola. Paka Georgijevskega spet na pravem mestu Ratnik, ampak zdaj je Nafta začela osvajati te tako imenovane druge žoge. Se je morda obeta priložnost. Tole je bil zelo optimističen poizkus. Pinto. Zdaj je v obrambi Božičkovič. Kis. Proti Kadriču. Pa Tom Kljun. Krasna priložnost za Nafto. Kljun mimo vrat. Čimovič. Tam Pedro Lukas. Veliko prostora zdaj za Bresta, ponujata se Kajsel in Čimovič. Kajsel bo tule prišel do žoge, to da brani Mauricio. Mr. Sanchez, another win in the back, dominant performance. Olimpia was today clearly a better team, but what's your opinion about the game? Well, that
very happy for the performance of the team, not only for the result. We did very good, I think, first 75 minutes, very, very good. And we could score too many goals. At the end, when you are with one goal, you are always in the race. We took this in the half time. We came into the second half very good again, focused, aggressive, and we made the second. And we could make more, but anyway, at the end, we try to save energy also for the players thinking in Thursday. We could done, so we are happy. 5 games, 5 victories. How important is this, particularly if we look now forward for the season? Now a big game against Sheriff is coming, and you are going into the match with 5 wins. That's always a good thing. It's the best. It's the best thing that happens. I think all the teams, all the staffs, all the coaches, and all the players, we play for winning, and we know this. When you have been player before, you know how important it is to win because it brings the confidence, the self-confidence first, and also the team confidence. We are working on that also to be a strong mentality, also to be a team that is able to fight when and to struggle under the difficulties, to be able to fight also at this moment, not only when the things are positive, also in some moments we will face teams, I don't know, but they will put us under more troubles, and we need to be ready. Thank you very much and good luck. You're welcome. Mr. Božic, tough night for you, for your team. Let's say that Olympia showed today their quality. Nafta, on the other hand, also had one big chance. Who knows how the result will go if you manage to score from that chance, but still, your opinion about today's game? Of course, Olympia was the better team on the pitch, no doubt, but we had a little chance to make it closer, the game, and we tried it. I think in the first half everybody saw that we tried to slow down a little bit the game, but Olympia didn't let it. But in the second half we were better, we were much more aggressive, we did the defending much more forward, and in this way we can put bigger pressure on them. We tried it, but at the end we got a second unlucky goal after a rebound, and it was decisive. What can your team learn from a match like that for the next matches? Now a really important one is coming against Primorje, so what can the team learn from a match like that? Our first goal is always to develop, and these kind of games are pretty good for us for this. Everybody knows that against the big three, Maribor, Ljubljana and Celje, all the games are the same. They have to win, they are dominating, and we have to use our little chances to make the game closer or make a sensational result. All the other games are equal, so these games are good for us for preparing the other games, and this is the way how we thinking. This is what we are using for these kind of games. Thank you very much and good luck. Me too. Dominantna Olimpija, kako smo očekivali, 3. pobjeda za redom. Lepo je biti sad fudbaler Olimpije, ali tako? Jeste. Odigrali smo dobru utakmicu od početka i prije utakmice bili smo favorit tekme i da, vidjeli su svi što su gledali utakmicu da smo dominirali i sad trebamo samo tako da nastavimo. Prvo polovreme je bilo veoma dobro i drugo isto i da, ne smo biti zadovoljni uopšte. Šteta što nije ušla jedan gol više, ali na kraju krajeva dobro je bilo. Što se tebe tiče, nekako se čini da si tražio taj gol, ne samo danas, već u nekih prošlih utakmica. Evo, sad je došao, koliko će ti biti, recimo sad, lakše jer si nekako probio taj zid? Pa da, bitno mi je isto da sam upisao asistenciju, tako ja gledam to isto, da li asistencija ili gol, samo što više da pomažem timu i da, lakše mi je i konačno da se i meni posreći ovaj gol. Da. Hvala i sretno nastavku sezone. Hvala također. Amadej, težka tekma, vedeli ste, da bo takšna, na koncu pod potegnjeno črto se boste verjetno strinjali, Olimpija je bila danes boljša in zasluženo zmagala. Ja, težka tekma, nemamo kaj, vedeli smo, da nasprotnik je zelo močen in
nekako nismo si ustvarili nekaj dosti, še kar smo imeli priložnosti, jih nismo izkoristili in na koncu mislim, da glede na pokazano rezultat je realen. Ampak zdaj pa je pred vami spet, kot pravimo, tekma, na kateri se bodo verjetno tudi lomilo prvenstvo. Zdaj vemo, da prihaja v Lendavo, Primorje. Predvsem tista tekma z Radomljami bo verjetno nek dodaten zagon za novo zbiranje točk. Ja, seveda da bo. Zdaj se moramo odpočiti, pozabiti na ta poraz. Jutri imamo že regeneracijo in glave obrniti proti naslednji tekmi, ki je v soboto. In to je to. Najlepša hvala, srečno. Hvala.